Semua masih ya, ini sosial turunnya sebelah aja. Wah, buat siapa yang boleh ini? Ya sebelah begitu awal John dengar kerbelan begitu lah. Ya, panel, ya nak konsep panel kita mengenal. Bila kita siapa yang boleh ini? Begitu anak saya. Fanson to Fagan. It's a good. Would I live in a more balanced the full families? Yeah, I mean, we might feel like that, but we're actually so, we're very fast. The road. Very fun zone. Kinuwani, Sabatskan, Warriors Monson, Ibongeri, Saman. Salib ke Tuguri, Seri, Botswats, dan Northwest. Dan Minnom, Tino, siapa yang Fanson, Edichin nama man, Phil. So what's in Arto? One way yacht, it is so. Ay hindi kuya tuloy mo. Ino mga defender's family sa ating palimutan na. Auto raj kami sa gisugan medicine. John, video ran, the John Claude, Fanny Danny ran on bullet. As Fidi, a K, San Maid, Torni family medicine, Abalon, Barsamatski, a chip, on Fidi, that's a chip, Amusala, the road, Assembly, Goy Data, and medicine to so Jabu. We saw any one boat, then a chini ran one, Pony then the Pottery ran. Was it only 150? A K nearly worth the good testimony, Ari, holy matrimony. Yes, always in Patoni, Abbasasi is so. Well, again, congratulations, and let's speak. God bless the road. You should have. Agbe, accompagna te Cristo. Cristo che kami aramas nonson. Cristo che kami Richard Fund, ICC Church, where I don't know what's getting. It's not a fun show. Cristo che kami Naparan, Richard Senior Pastor. Antwell Yamamoto, one at the Fort Samats Sinogog, one Kirisogeri, and Atno, a still family for Kirisogeri, Toriana Masmonson, Anonasam, John Fito, with a Sapuridi, with a Sapan no Poriada, a Fanso. Ngai bukir songeri sabat sekolah ampun rena wan power Larry men ministry wan kiri songeri kami Asia tani orang seremoni youth kiri songeri kami or youth monson or women ministry when dengan kot non mereka awasur meditation. Ewakan, itu dan tahu kalau ia yang sangat kenal, ia bayar, ia faham ujian, ambil, ia macam faham niwa, apa soal orangnya, kita dan ujian tu punegam, ya,
Okay, magruan di naman. Hey, libre ka sa plakasyon. Yun siya yun pun. Ang parang tabragan, hindi ko sa paraws. Yun ang pagkalisyon sa akin. Hindi ko alak mo. Watching mo, you watching man. Ay pula, ay pulun, ay papa. You walk in the story ko, akan kaidan ay ministry. Buni ganay, yukod aman lin, kod aman tagiya. Lang and filata lanan macam bun level a family. Rana badongani fer sun amat madam. Na ainegan as papa dan ace samol Jesus. Ina kamasan maray di. Ay kamasan kiniso. Yeah, Friday skin. Kenapa kini sore ini dan eman-eman. Seni sama kelainan. Tori ini dan kids medicine. And itu lucu adalah papa. எனக்கு அம்மன் வட்டம் கிறிஸ்து ويمنا يفقون الله أمويته والذي بات بما فيه بالذي فيه ساقنا سني لنوى فانسون سرمني Luce, aluan, feito boa boa. Aluan ini ko sun, Kristo. Alugaman pa ni Git. Waas eman sama waman para ni bo. Waman Kristo, but ren on feito, ren on lefilat. You suna tu family kuben tibel tofangan ang fangan kun semua segada atau sama nevilat isap sinayan naman kun usul amararan ling mantegia iganan and I am so sure when you came around Raman Levi dan Levi. Ya Raman buat Allah ya ni everybody as a family. Ya ni naman kita support dia. Kita lihat renfani kan. Ya, renami macam sila. Ya. Sani eskin ya namin ratakur ngani pranpa. Langsung jadi, kita show jawab, many families, friends, waiting, related at two family, you had a papa summit. And I'm sitting on for you too. Those days. Yeah, there's a one. Mereka sudah bersepakat mana? Itu awal juga. Sebelum kita bersoal dari orang, sebelum itu orang, apa semua orang berada punya di musim perangus untuk bersoal dari orang. Saudara yang mampu
Bapak Maka Kecil Antrian yang ada Ibu Jona Wah Ia sangat terus Nama Sen To stay in 10 minutes Sama nanti Untuk ngomong Sebulan Sebuah itu semua setiap laporan dan setiap pembuatan ini masman merupakan dalam kita satu semua siapa pun bawa isu ini yang kuat आज कचक आज खाना आज अभी भी लंबा सो बच्चे लंबा कपाल कपाल मुझे मिलता है apa ini yang disebutkan pokok dan kemudian atas sehingga dalam ini kita ini baca ini dan tidak asal menunjukkan lepas mungkin berang ini lana apa pun bulu bermantu boleh dikira senian tu seni kami Tuhan sepanjang ini pun dan sangat ramah. Ketika kita masih lawan Iran ini, berjaya ini, lawan pasal bensin berboleh, asal nak tua cakap. Jika ada lawan pasal Kristus, asal orang baca, berpeluang aman.